pozdrav svima. Iako sam danas pobijedila na utrci Europa kupa i što je ujedno najbolji rezultat za Bosnu i Hercegovinu ikada, to jest prva pobjeda u nekom internacionalnom takmičenju, ne mogu biti tako sretna s obzirom da je danas dan žalosti i zaista ovu pobjedu želim posvetiti svim djevojkama i ženama koje su žrtve nasilja, porodičnog nasilja. Znajte da sam uz vas i da nikad nije kasno da reagujete. Danas je dan bio dosta dug, imali smo 2 utrke. Prva utrka je bila, završila sam na 7. mjestu sa dosta nekih grešaka, međutim znala sam da imam još jednu priliku i zaista sam iskoristila, dala sam sve od sebe. Iako možda osjećaj dok sam skijala nije bio baš najbolji, znala sam samo da moram napadati stazu i na kraju se to isplatilo. Zaista sam sretna da mogu u sedmici kada je 40 godina olimpijskih igara u Sarajevu da ostvarim ovako neki historijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu. I ponosna sam. Također, drago mi je da ćemo naredne sedmice imati priliku da vozimo utrku svjetskog kupa na istoj stazi i mislim da je bila ovo odlična priprema za svjetski kup i da mogu ostvariti dobar rezultat naredni vikend. Navijajte za mene i gledajte me. Pozdrav!